Bonsoir, chers compatriotes. Voilà là où nous allons nous réunir pour notre sitting pacifique. C'est votre autorité morale Prosper Makanda. Le lundi à 10h, le 20 avril 2026. Abasoje bakunze ba Inkubi Official ndetse na Inkubi Media TV, ndabibutsa yuko twamaze kwimukira ku Isaha Media. Tuhurireyo mbagezeho amakuru arambuye agizwe n'izi ngingo z'ingenzi zikurikira. Ingingo ya mbere, mwitegure mw'abantu mwe muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku itariki ya 20 ejo kuwa mbere hagiye kwakira umuriro hagati y'Akagara ndetse n'ibifobagane nk'uko iyi video ibigaragaza. Là où le chef de l'État arrive souvent avec sa délégation pour passer son séjour. C'est là. Mobilisation générale le 20 avril 2026 à 10h. Le lieu mythique, notre référence de sitting. Voilà, nous sommes là et venez nombreux. Merci. Ingingo ya kabiri, ahangaha murimo murareba ni muri Nyangezi, ahavugwa neza yuko kari muri Mumosho. Hano Mumosho biravugwa neza yuko hano harimo ikigo cya gisirikare cy'inyeshyamba za RDF na M23, aho bamaze kubaka bagacukura munsi y'umusozi bakaba ariho birirwa, ku manywa ntibajya bagaragara, ariko ngo ninjoro nibwo batsohokamo bakajya mu bikorwa byabo. Itajiregera wako mpaka na santre ya Nyangezi. Unaona hapa chini ya miti majua iko hapo ni kongasere ya Wachina ile. Ni kongasere ya Wachina hii. Ni kongasere ya Wachina ile unaona pale. Sasa nyuma hii kongasere kuko mutoni wanaitaka Lurandala. Wanaitaka Lurandala Bishalalo. Sasa ile mutoni iko nyuma ya hii kongasere, kisha ile miti ilisha kwa ngambo ya Mumosho. Njoo ile kilima ile, njoo ile kilima. Mule njo renforcement ya boiko, manake maminisio ziko mingi mule na mandake zabo ni za mubudongo. Ya gatatu, ndaza kwerekeza mu gihugu cy'u Burundi, aho amakuru dufite nuko guhera ku itariki ya 23 ni muri iki cyumweru twatangiye impunzi z'abanyekongo zizatangira gutaha ku bushake. Nibura buri muryango umwe w'abanyekongo urabarirwa yuko uzajya utakaraho amadolari ayingayinga 410. Ndaza kuva ahangaha nderekeza muri ho Katanga. Inyeshyamba za M23 ziyobowe n'itsinda ry'abo bagabo batatu Triple K. Iyi Triple K yamaze kweshuwa ku buryo bukomeye, abarwanyi barenga 340 bamaze kwishyikiriza inzego za guverinoma, intwaro zirenga 100 zamaze gutangwa ku bushake. Hagati aho ngaho ndaza kunyura muri Ituri, turaza kugaruka ku makuru atandukanye, ariko ndaza gukubitira ni Geneve mu Busuwisi mw'abantu mwe habereye agatendo, bya bintu biranze bibaye ukuri. Mu bantu M23 yasabye yuko bagomba gufungurwa hajemo na General Major Christian Chiwewe, kandi muzi neza yuko uyu nguyu nta hantu yarahuriye na M23 bigitangira, ariko ku munota wa nyuma bimaze kugaragara yuko uyu mugabo burya yari icyitso cya M23 cyari kiri Kinshasa, burya koko Tshisekedi yareba nabi yajyaga kuzamwivugana. Iyi ni Inkubi, reka mbasabe kugira ngo duhurire ku Isaha Media, izi ngingo n'izindi tuzive imuzingo mu buryo burambuye.